Nginesoka lami elincane mina nalo sihlukaniswe u20 years. Ngi80s ke mina. Ngiyazi ama80s amaningi azothi siyahlolelweni kodwa kusalayo ke it is what it is ngi80s mina. Ngicela ukuntshela ukuthi mina noBhebhenene sihlukaniswa u20 years. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bangathi mina ngingamzala uBhebhenene kanti cho mina ngina 20 ngangiyitshitshi ngangiyintombi egcwele phama ngiyivagina mina ngina 20 ngabreakwa after u20 years. So ngangamzala kanjani kumntwana ona 20 njengoba mina sengikule age le. So ke ngicela nilaleleke ukuthi mina noBhebhenene siyathandana into yethu sishaya behind doors yabona behind closed doors. uBhebhenene ke umshini wokuthunga Nkosi yami umfana wabantu uyayishaya into yakhe. Hayike kuthi mangabe ngisemsebenzini ke vele sengijabulile ke yabona ungijabulisile nje uBhebhenene siyathandana noma kuthiwa into yethu sishayela behind closed doors kodwa nje siyathandana. Vele mangabe usuyi80s ke bakwethu ngizokhuluma ke ngoba nginemvume ngiyi80s yabona ngizokhuluma mabu uyi80s bakwethu ukulinda nje uthando ufana nomuntu olinde iKFC eBuildit uthando nje luqhelelene nawe uzothola obhuti abadala abane stress abangangawe bajaha imali abasanaso isikhathi sokuthi batotosane nawe banesama feelings akho angisho ukuthi uthanda lukho ngingasho ukuthi ngitheni but mina ngikhuluma from experience yami njenge 80s alikho phela i80s elingafikile ku40 ke manje angakafiki ku40 asedonsela khona aya ko40 ama80s. Hayibo ngithi ngiyasebenza emsebenzini hayibo nangu uBhebhenene Jess Maria mangithuke ngisukume ngime ngeinyawo nangu uBhebhenene uyangena ngqo emsebenzini angicelele yabo kunendawo eyicenter emsebenzini ama office asemsebenzini wonke abheke kuyona le ndawo le ama office asemsebenzini ke ama glass yize ke ngumphathi ke emsebenzini wami. Hayibo uBhebhenene afike laphayana angitshela ukuthi uya understand ukuthi nginamahloni ukuthi muncane kunami angitshela ukuthi uthandana nayi age asishaye lento yethu sikhululeke uzele emsebenzini ukuthi kubone wonke umuntu usuthandana nami ukuze ngiye kuba namahloni ukuthi noma kuthiwa siyahamba emoli sihamba sobabili avelane yena ngihudule emninyawo ngimnyeka ahambe phambili engasihlampa ingane yami kanti cha asingane yami ufuna nje sibambane ngezandla emoli sitshengise uthando lwethu. Hey bakwethu ngiyanitshela ke madoda ngu antomdala sengiphusha icleavage manje ibele lithi ngisiqede noma ungenze njani sengiphusha icleavage bakwethu sengiveza umkhaba wami sengigqoka igqebhezana phela sengithandana nechama elincane and uBhebhenene bakithi uthando unalo uthando lukhona ngiyayizwela ngisemathandweni. Sekuphele 2 years ke ngithandana naye uBhebhenene so lokho nje uyafana uyinto eyodwa akashintshi ngeke uzwe kuthiwa mhlawumbe kune girlfriend kuphi ikhola akasayibambi ifoni akasayibambi ifoni nje uhlezi eyibeke phezulu kwetafula yize ifoni yakhe engayicheck kodwa nje anginazi inkinga zamafoni uhlezi nje enginikeza uthando olufanayo. Sichileleke ngelinye ilanga nomuntu wami uBhebhenene angitshela ukuthi lalela umuntu wami lalela Sophia phela nguSophia nginegama lezi ayikhathi leli igama lamzukwana athi lalela Sophia umuntu wami mina sithana sami ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angipha amandla inkosi ngipha amandla ngelinye ilanga ngikwazi ukuthi ngikhiphe ilobolo laphayana ekhayakini ngikulobole because ngikuthanda wholeheartedly. Kodwa ke uyabona ukuthi ngifundile izinto ayihlangani ngine degree kodwa izinto ayihlangani siswami. Hayibo nangumuntu esebiza ubaby ngosisi wakhe ayihlangani sithandwa sami. Athi ke uBhebhenene lalela ke yabona uBhebhenene uzakhuluma ngale voice yabona le voice leyo ukuthi habibi mekhuluma nawe ivoice yakhe iyachama habibi hayibo ivoice yakhe iyachama uBhebhenene mangabe ekhuluma nawe. Angitshela ukuthi sithana sami kunganjani ungithengele imoto ungayithengi nge-installment uyithenge cash mina le moto lo ngizozama ukuthi ngizenzele ibusiness ngalo ngizozama ukuthi mhlawumbe ngithole connection abantu engibaziyo ontanga bami ngenza ibusiness ngayo le moto ukuze ngihlanganise imali yelobolo. Angeke ngikhokhele le moto mangabe ngisaqala ukuhlanganisa ibusiness ngizovela ngihambe ngiyokhokha ilobolo ngizothi ngabuye kokhokha ilobolo mase ke ngiyabuya ngiqala ukukhokha isikoloto semoto isenti nesenti olispendile ekuthengeni le moto.
Ake ngempela-ke mina ngiyisalikwazi esijabulisa ukuthi nje sithola nengane encane and futhi sibona nje siyibona sizoshada nalengane sibona umnyeni sibona umkhwenyana futhi ngangifile ngathi uNkulunkulu olwami ubambo walibeka kumuntu omncane kunami iyenzeka nje lonto leyo uthola ukuthi kuphambana inkomishi yabona mhlawumbe kuphambana inkomishi uthola ukuthi wena mhlawumbe ibomba lakho ulindele ko 50 ko 48 livelane nje libe ku 20 something years uNkulunkulu ubambo lakho alibeke lapho. Shukuthi-ke sengivumileke ukuthi ngizoyithenga le moto. Sengiyacabanga ngisemsebenzini ukuthi what if lengane iyingilo ngithenga imoto masingane nje iyashaba iyashayishintula ihamba nemoto yami. Okay ngimnikezile ilecture ukuthi mengimthengela imoto angahambi nezintombi. Wathi nje baby mina wake wangibona ngihamba nezintombi kuphi ngoba mina ngumuntu wakho ngicommitted to wena singasayina phansi sibhale phansi ukuthi impilo yami eyakho ngingafa ngifela wena kusho umfana omncane madoda. Ngicela ukuntshela ukuthi kulomzuzu-ke ngiyacabanga ukuthi ngizokwenza njani imoto akumelanga ngiyithenge ibe segameni lakhe njengoba ethe ngiyithenge ngocash. Yebo ucash okuthenga le moto nginayo nginawo lo cash ngayithenga imoto kodwa angifuni ibe segameni lakhe. Ngicabange mina-ke ngicabanga ngicela ukuntshela ukuthi inkampani lena isegameni lami ngivelane ngiyithenge ngegama lenkampani-ke le moto. Ngisho emsebenzini le ngisebenza khona njengoba ngithenga ngumphathi ngoba inkampani eyami ngivelane ngiyithenge ngegama lenkampani-ke le moto ngithi noma ngathiwa uyenze njani mhlawumbe sesiyahlukana ufuna ukubaleka nemoto ngoba ithi isegameni lakhe angeke azakwazi ukuthi ahambe nemoto esegameni lenkampani. Phela kunamaloya amakhulu la angamjaha amfica aqede ngayo sinamaloya amabhunu la into engahleki. Shukuthi sengiyithengile-ke imoto kamfana ngelinye ilanga ngiyafika endlini ngibuye emsebenzini ngifica kunesimomondiya sentombi laphayana sigqoka ijumpsuit ebomvu inesisu esisnatched isisu esiflat. Aqale kumuntu wami achaze ukuthi baby lona umzala wami lona ubekathi uze ngalana wasesuzodlula azongibona kwazise nokuthi bekaze kwi-job interview na akana indawo yokuhlala. So ngiyacela sina sami ungathuki umzala wami lo emndenini oyedwa nje impela sihlobene mangase uthatha igazi lakho ucheck lami hayi DNA iyafana. Bakwethu-ke phela sho ukuthi umuntu wasemzini sengiqala sengifana nomuntu o-introduciwe mina kamfana. Angihlukile nje mina nomuntu o-introduciwe kamfana ngi-introduciwe-ke manje kamfana sengibone umzala kakhazini athi nje bakhula endlini eyodwa nalo mzala lo. Ake bakwethu-ke ngismile kodwa inhliziyo phela isho ukuphuma ngaphandle ngoba bekade ngingazi ukuthi ngizofica umzala kodwa phela ngismile umuntu wasemzini ungathini wena. Hayi ngismile ngimje phela sekumele ngimpemparishe ngimphathe kahle umzala bakithi umuntu okuboka ndoda yami. Ayibo umfana ujabulile uyambona umfana uphila i-soft life. Okay umfana vele uBhebhenene vele i-soft life nje into ayiphilayo uyayiphila i-soft life uBhebhenene la kwami but uyambona umfana ukuthi ujabulile uze uyaglowa ngisho nasesikhumbeni ujabulile kodwa phela nami ngingajabula kukhona umuntu wasekhaya uyabona ngilana ngisekuhambeni ngihlale endaweni far from home uBhebhenene wafika ezofunda lana eGoli wangaphindeke nje wabuyela emuva uBhebhenene wathi uzama amatoho ubhizi uzama amatoho nakuku umuntu wami-ke manje useyozama ibhizinisi. Umuntu ujabulile ngokufika kwamzala wakhe umzala wakhe uphuma le emakhaya. Ake bakwethu mina sengugogo nje ohlezi nje ehlele ephuza iwayini yedwa ngoba uGeli usehlalile isikhathi eside. uGeli akukho la yakhona. uGeli nje kuyacaca ukuthi uGeli akagoduki usangitshela ukuthi hayi usalindeni i-job interview ngathi ubizwa kenye sekuthiwa akabuye futhi for number 2 interview number 2 kuzophela enye inyanga abizwe for interview number 3. Just Maria ma mina sengugogo nje la isigogwana la endlini angisakwazi ukukhululeka manje nomuntu wami sengihlezi nje angikwazi ukukhululeka. Labantu bajabulene labo cousin yakonke abantu nje bayachachamba angisayiphathi ke utshwala bami sebeqothule babushaya phansi baliqeda utshwala bami. Ngelinye ilanga-ke ngiquleke mengibuye emsebenzini ngize ngivuke esibhedlela ngiqulekiswa yini-ke ngiqulekiswa ukuthi ngafica umuntu wami uBhebhenene naye umzala lo bebhizi emasofeni nenkonzo yekamero. Ngabuya emsebenzini ngazizwa ngingazizwa kahle ngathi inke ngibuye early
Hayibo, ngicela ukunitshela ukuthi i-high blood yanyuka yathi 200, ushukela wanyuka wathi 200. Ngaqimzeka phansi, udokotela wafika esibhedlela wathi uzofa wena. Uzofa wena mangabe ungayinakekeli ukwazi ukuthi unyuso oshukela, unyuso high blood bafike le ku-skyrocket. Hey madoda, nansi inkinga endlini. Yazi ukuthi ubhizi umuntu wami ngisahlele esibhedlela bazama ukuthi behlise ushukela wami. Ubhizi uzongivakashela. Yazi ucikeka kuthi velane kungicineze isifuba iphinde inyuka ishone phezulu isi tu into yakhona. Mengibona nje lo bhebhenene eza la athi sithando sami ini wena kanti ubhizi ulethi igirlfriend yakho lapha endlini, udla ukudla kwami, uhamba ngemoto yami, uhlala emzini wami, kodwa ubhizi ulethi ugirlfriend lapha endlini. Athi ubhebhenene kushintsheke manje unje, kushintsheke manje ukudle epletini. Ajike ubhebhenene athi usho ukuthini mangabe usingihlele endlini yakho, ngidla ukudla kwakho, ngihamba ngemoto yakho, akusiyona imoto yami le wangithengela mina le moto. Usho ukuthini uthi ngihlele emzini wakho ngoba ikwethu la. Ngithi yazi ukuthini, phuma wena ngicela isibhedlela singikhiphele ubhebhenene, ngithi ngifuna ukuphuma kule zone yashukela no BP osekuvelane kunyuke ngathi ngiyahlanya. Ngithi yazi ukuthini wena uzongibulala, leyo sizoyikhuluma mengibuya la. Futhi ngifuna ukuthi mengibuya sengibuyela iclosure ngifice amaliphi akho uwapakishile, upakishe lo wafika nawo kuphela amaliphi. Ushiye zonke impahla engakuthengela zona eyibizayo oTimberland. Ushiye ama sneakers, inqwaba ama sneakers, ama t-shirt inqwaba iyikipa, wonke umswenko engakuthengela wona ushiye. Wena wafika wena uqothukile ungayazi Nivea, mina ngakugcobisa iNivea. Ushiye kwasani, ushiye ngisho nesixubha sami lesi sagesi engakuthengela sona. Ubuyele kwisikorobo sakho lesixubho sakhe sasitshekile wafika naso lapha yana endlini. Yeyi umsindo engasengiwubanga esibhedlela babeze bahleko nesi bethe kodwa le igogwane ey'tshola ney'ngane ey'ncane madoda. Hey buka manje usuvunyelwa o high blood, unyukelwe oshukela, iy'ngane nje zibe zithandanela nontanga bazo, iy'ngane zenza ngalutho, iy'ngane ziyasebenza la beyizosebenza imali. Ake bakwethu ngirecover-ke manje sengibuyele endlini-ke la ngithe ufica ubhebhenene epakishe yonke into. Mina okwami nje ukuthi ngiyothola iclosure, ngikhulume naye ngimtshela ukuthi kuphelile, ngimphuce kwafoni. Ngangithi nje ifoni ngizomphuca mangabe kuwukuthi ngifice mhlawumbe ifoni useyintshotshile ngizohamba ngiyoyivala ka-iStore engamthengela khona, ngizohamba ngoyivala ka-iStore la engayithenga khona ngengidlale mina umfana omncane. Ngithe mengibuya-ke endlini bakwethu, ayi ubhebhenene ngimfica usagolozile laphayana ubhebhenene. Ayi ngimtshele ngithi bhebhenene uhlulekile kuyacaca usibungazile ngothando yonke leminyaka lo upretend wenze ngathi uyi-age just a number, uyi-interested, uzwangitshela ukuthi wena uthanda vele abantu abakhulile kunawe, uhlulekile ukungithanda. So ngicela singalwi, ngicela nje ukuthi uvelane uhambe ungishiye emzini wami. Khona ngizogowa yes ngizogowa, kodwa ngizoba right. Ngicela ungiphumele ungishiye emzini wami, ushiye ney'khiye zemoto la phezu kwetafula. Ngicela ukunitshela ukuthi ubhebhenene wathi akukho la engiyakhona. Ngathi webhebhenene uzongihambela ngoba ngeke uzukholwa ukuthi mina ngizokubizela amaphoyisa ngikubophe futhi. Athi ubhebhenene ungibophe emzini kabani, ungibophe ngemoto kabani, leyo moto leyo isegameni lami, angeke ayikho into ongayenza. Ayikho into ongayenza. Ngimtshela ubhebhenene ngicela ungishiyele ikhezi emoto yami uhambe, leyo moto leyo isegameni lenkampani. Athi ubhebhenene akukho le ngiyakhona imoto yami le. Ngicela ukunitshela sengimbizela amaphoyisa ubhebhenene ke sengifuna ukuthi ngimkhiphe ngamaphoyisa. Ubhebhenene angikhiphela iproof ukuthi imoto isegameni lakhe ayikho egameni lenkampani. Mina ngachange i-ownership. Ngachange i-ownership nini ngaluphi usuku. Ngicela ukunitshela ukuthi ngimvulele amacala e-fraud, ngimvulele icala le-fraud. Kuthiwa mangabe kuyocheckwa lapha iphepha yakhe engayisubmitha iveli proxy necopy ye-ID yami engayiletha lapha nencwadi engangiyibhalile ukuthi ngiyamnikeza igunya ubhebhenene ukuthi ashintshe le moto ibe segameni lakhe. Isuke from the company name to igama lakhe. Yes Maria ma, ifraud engaka kanti ngihleli nenyoka endlini, ngifuye ushaka, ngifuye into ezojika ngelinye ilanga ingidle ikwazi ukwenza ifraud engaka. Ey yeheni, hayibo ngangithukile bakwethu, kodwa nje ngiloku ngidla amaphilisi wami sengiyawadla manje, ngiyawalandelanisa. Ngithi angifuni ukuthi ngibuyelele esibhedlela, ngifuna ukuthi ngilwe lempi leyo ngizoyilwa.
ngizoyilwa le mpi le ngengize ngidlale uBhebhenene. Ngicela ukuntshela ukuthi impi lena ngithi nje ngisayilwa-ke sengiyamtshela ngicela aphume ngicela amaphoyisa kangikhiphelele nasendlini yami le yemoto it's still gonna be investigated. Ngizovula icala ngilivule vele icala le-fraud nani kutholakala ukuthi amaphepha awakho uBhebhenene athi yena akaphuma endlini ngoba mina nashade in community of property. Jess Mariama, strike number 2. Shade in community of property. Mina Bhebhenene ngishadile nawe ngoba nabuyi boyfriend nje futhi bungasiyo kwa boyfriend bumfana nje engimdlalisayo edlalisana naye ngoba nangibhorekele bengikunikeza imali ngikunikeza imali hlapha abantu abaningi bangathi hlaphe bengithenga ngifana nomuntu othengayo kuyafana man Bhebhenene bekade ngizwisa ubumnandi ngibukhokhela lo bumnandi ngikwenzela yonke into ngoba bengienjoya ukuba nawe ayikho into engakwenzeli yona. You're the famous line. Ayikho into engakwenzeli yona ngikuthengela ama cologne impahla ezibizayo sneakers nani ngihambe ngiyogunda kumabhabha bizayo ngenxa nalentshebe yakho le enkulu biyitrinya eindaweni ezibizayo go Senton. Ngivula icala ke manje angazi mina ukuthi uBhebhenene wayifuja kanjani lento ngisho noma siwasikiwe enkantolo ngimvulela icala usasikaze sishade ifraud lena ikhona ngisho neregister ukuthi thina sasikhona on that day ecourt sashadiswa ujudge number bani ngasikhathi sini kukhona ngisho nezithombe zethu lapha nezithupha zethu. Angazi mina ukuthi wayenza kanjani uBhebhenene yonke lento. Hayi ngidliwe umfana omncane labafana laba bayasebenza naba bafana ngoba sashade in community of property. Amaloya wami la amakhulu ipanel yamaloya ayisebenzanga ke ngoba uBhebhenene wathola u50% wenkampani yami, wathola u50% womuzi wami, wathola u50% wayo yonke into enginayo ngisho nezikhwama zami ezibizayo nejewelry yami. Wathi ufuna u50% wakho ngoba kungokwakhe nami okwami. Ngicela ukukutshela ukuthi lezo zikhwama lezo seyigaxwa iloya Dark Beauty loyana le ntombazane le ndoni yamanzi girlfriend yakhe. Ngiyazi abanye bazosichangisa nesibindi ukuthi ngisayibiza ngendoni yamanzi umuntu ongithathela isoka. Bakwethu umuntu memuhle kuzothiwani. Ayikho into engizoyisho bakwethu angivumi induku ngidliwe impela umfana omncane ungidlalile. Sibaqapheleke labafana ngoba basemsebenzini bayi-syndicates bayasebenza banama plans banama tricks bayakwazi ukuthi bakubambe ngayo yonke indlela nokuba umshuna ukuthunga ngazi ukuthi khona la bakupracticela khona ngoba kwakuba usantu ngihayize ngibeke izandla ekhanda ngithi nansi ingane yazangizwisa ubumnandi into engingakaze ngizwe ngisho notanga bami abakaze bangizwise lento engizwiswa ile ngane. Ngicela ukuntshela ukuthi ngase ngi-in love cabanga kuzodlalwa ingane nalapho usa heartbroken ukuthi uthando luphelile nansi nenkampani uthathiwe uwafu wenkampani ayibo bakwethu mina ingane yakuyangidlala. Ngicela ukuntshela yakuyangidlala ingane impilo kwafana ukuthi ngiqala phansi ngoba ingane yesi-owner u50% wenkampani ithi nje sizodibana kuma-board meetings mina ngiyi-CEO isifuna ukuthi kuvote ukuthi kube yiyona e-CEO or otherwise ifuna ngiyibhaye out. Mengidlule ukuyibhaya out izothengisa ama-shares ami kwabanye abantu. Ngicela ukuntshela ukuthi mina uhafu wemali engangisele nawo kwaba uhafu engiwuspendayo ukuthi ngiyibhaye out le ngane le enkampanini yami ukuze ngikwazi ukuthi ngisale ngibe nezinto zami. Yathi futhi mangabe ukuthi ngifuna ukuyikhipha nasendlini ngingayibhaya out ngoba yona ayisithandi lesa sixhoxhoko somuzi yona ifuna imention ifuna enye imention. Ngicela ukuntshela ukuthi bafethu impilo yami nje ngifana nomuntu oyiqala phansi kabusha. Ngiqala phansi impilo kabusha because inkampani ayisanayo imali. Sengizama ukuthi ngibuyise back imali enkampani because I spent everything enginayo ngithenga inkampani yami back. Lonto yangenza ukuthi angenze ngigive up uthando ngiyalithanda ngisalifuna futhi uthando ngisazoba nalo futhi ngisazomthola umathandana wami. Kodwa into eyangifundisa ukuthi ayimani engathi ungakumuntu umbuke ulandele kuma steps wakhe. Meka kutshengisa uthando nawe ureply ngothando. Meka kuspoiler nawe ureply ngokumspoiler. Ungavelane uyintombazana uqhashe eqala kube wena owenzayo phambili because umdala umncane umuntu wesifazane futhi. Hey neyingane badla cha ngisacela ontanga bami manje azike zime kancane ngicela oBentheni abasayimisele ngokuthi bazongishela nabasazofuna ifuture la basazofuna iphakade basazofuna imali ngoba imali ngisazoba nayo.
ngisazoyisebenza imali njengoba ngangiyisebenzile ekuqaleni ngisazoyisebenza futhi. Ngicela ukuthi oBen 10 nje bake bathi ukuqhela badede ngi-right ngabo sengifuna ontanga bami inkosi yami bo 45 years noma senihamba seninamabatha inkosi yami nihambe ngathi niyahlabeka phansi nihambe ngathi seniyanyathela ningontanga bami sidlule imweni ezifanayo nami ngikuloso simo sizofidana ngamaphilisi e-high blood sifidane ngamaphilisi ashukela ayiba kwethu umontanga bami izani la mangabe uquleka ngizokisa sibhedlela sifaka idrip nje ake siphileni mina ngeke ingane ingilile ingili igoda bakwethu angifune lutho angifuna ukuzwa lutho ngengane. Family mangabe kuukuthi ukhona mhlawumbe umuntu engimi-offendile mangabe ngikhuluma nge-age nani it was just it's just a storytelling. I'm not against anyone umuntu ona 45 I'm not against ama-80s I'm not against ama-2K nami ngokwami nje ngiyi-1K ngokwami bakwethu so ngiyayifanela nami ngiyisituation efanayo so ngicela ukuthi mangabe kunabantu abadala linga-offendeki bengiyixoxela istory and it's my right as a writer ukuxoxa so ngiyanithanda kakhulu family iyo lalibonene itorini ezilandelayo siphela kanjalo ke istory sethu. Ngicela lingakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Base kuthi family ngizwile ke reply yenu sesayixoxa la manje phela istory ezaxoxa kanje. Ngizwile ke reply yenu ke family ukuthi nithe AI gede to AI so vele nami AI angiyithandi and I was so puzzled umuntu athi AI is better than umsebenzi wami mangase ngisebenzise iAI kuzobe kuyi-improvement of which it's fine na umbono wakhe I'm not against lokho besides phela si-family I know ukuthi sometimes abanye abantu bayasaba ukukhuluma baphumela obala nge-opinion yabo so once umuntu aphumela obala nge-opinion yakhe ngimhloniphe futhi ngiyibuke ngiyilalele ngiyibukisise macala wokuthi ingangisebenzela mina na noma cha angiyithathi ngokuthi mhlawumbe iphuma on a bad space noma it's hate or whatsoever but sometimes I do feel ukuthi bakhona abantu abakhuluma okay vele angiwathola ama-comment ayenzondo or anything ama-comment wami nje vele ahleze kahle kodwa bakhona abantu ombona ukuthi umuntu ukuphi i-advice but ukupha i-advice engaqhamuka endaweni e-right nawe njengomuntu omdala uyayithatha uyibuke uyibone ukuthi ayike lena into yokuzitshwa into yokuthi nje vele ngingayifaki ngisho nasemgodlweni ngingayilaleli kodwa-ke lokho AI bekubalulekile because sometimes wena ukuyitshela ukuthi into yakho yinhle kanti umuntu oseceleni akayiboni ukuthi into yakho yinhle for the very long time the time ngisaqala ibhazi mina ngangitshela into yami nguvala yinhle ngaze ngatshelwa ukuthi hayi ntombazane go and improve your skill improve lana nalana umuntu oqala wangitshela nje vele abona lo nje ngimthathanga serious nje wangicasula yabo wangicasula futhi angithathanga serious nje angifuna ngisho nokuzwa ngayo ngoba bekakusho ngeattitude mase kuthi ke osomakhono balana ke eThekwini bangihlalisa phansi okay there was a stage lengaxhaswa khona osokhona baseThekwini angazi usikwenzala kanjani but kwa arrange nje bonke osokhona baseThekwini abadlala ezitorini lezi evela kumabona kude ngayithola ngisendlini nabe yodwa bangi-advise ukuthi fixa lana nalana nje ngabanjwa ngesandla even impi yabo mdabu mina ama-voice actors akhona ama-celebrity amakhulu aseThekwini angenzela bakwethu ngathola i-support ngaxhaswa ngikhuluma amagama amakhulu mina angirekhodele impi yabo mdabu isethunjini so lokho ngakuthatha nje ukuthi it's an opportunity uNkulunkulu zami ukuthi angisize to fix my things and ke mase kuthi uhulumeni ngenaye wangixhasa kwangithatha wangisa esikoleni after also khona baseThekwini bangihlalisile phansi bangitshela intombazane lungisa lana at least ukuthi ukubukabukeka yabona ukuthi ukubukabukeka iyayibona lonto leyo so family ngizonibona esitorini esilandelayo I think ngizonibona tomorrow I might have a repeat mhlambe after the story sithi ukuphika phela nathi amasenti inyanga isizophela mhlambe ngingafaka i-repeat story esi-repeat noma mhlambe ngingafaka i-story esi-voice over khona namhlanje sibe nezitori ezimbili lesi sophuma ngo7 if ngiba ne-repeat izophuma ngo12 noma kuphume i-voice over ngo12 so family ayibonaneke ngezikhathi ezikhathele ciao ngiyanithanda kakhulu angisaphappy I don't know ngiku-happy mood nje angazi kanjani but like I am so happy.